Kathashe mwenye mno kiyo mutegere Weru TV no ntuba kuona kanya gakwatane abantu kimubango ya nkombosha mithega rikana ntuko chiombecha Jumapili tutierito kwithira tukuretera nkono mwanya cia kumakio tumiribwa dawa chiambo gita mwanka uturo kwagira ninyankulo gitu tierito kwithira tukuretera talambege utumiribwa dawa chiambo gita brabe ithera beturutana no tone ilia njirira tubatire kwithira tukithiatiribo kiendo tierito kwithira tukionoka njirene yo kombo bubwa mithega mbeto awini wa Kinyero karibu sana na tukirwa reto intereti ya Kaga Rehabilitation Center na tukethia tukiaraniria na Reverend Catherine uratuithirite tukiona aindo enene ya kwithira kirwana no tumiribwa egienda wa chiambo gita akethire tutariria mantu yegie kana akiariria families chetu akiariria community kana matura yetu yarayombikia kwithira yena anto botumira dawa chiambo gita na atebo batere kwithira bakiokiria anto baibo kendo tiri tukwithira tukinigia makarika yaka ninyo tiri tukwithira tuyathiria. Karibu sana Reverend. Thank you. Gwisawa. Mono itu. Karibu sana Weru TV rengi. Asante sana. Ibwega mono. Ya maybe kwa mutegere Weru TV no kwithirwa riria kona. Yes. Mwire riogo. Ibwega sana muthikiria wetu wa Weru TV na ibwega wini. Ni ontobwa ngugi yaku ya kurigaria ndene ya gutetheria antu betu kwera mantu ya mithega ya mbogita no tethetia antu babaingi sana gukurukira gipindi kigi yaku na ibwega Weru TV ngugi njegera bukurita ndene ya community. Oni mbeta wa Catherine Kagwiria Mutua and the former bishop wa Synod ya Kaga. Thaici ndirita ngugi Methodist Treatment and Rehabilitation Center na aria tukurwa na thina iu ya mbogita. Na ingwiritwe muno kwithira twina gwikaire ntuya na arua. Wow, nyambati twiritwe muno kwithira twina weru ari na ndenda twithire tukiaririe rwari twithire tukiaririe antu mwanya kana itengo mwanya bambere ndenda twaririe atwarie na families chetu. Families icho chethera chikia affected sana kaita karabe na muntu tumira ndawa chambo kita maybe nyankolokia mtora wengora are affected ndenda wariria families okonia antoba paikio tumiribwa ndawa chambo kita no withrinya webonia kaita karaba realize muntu waikio tumiribwa ndawa ina ate babatere kwithira bagita mbere twitaki next antobara batere kwariria. Okay. Ibwega sana manto ja mbogita no jaja murimo jwa HIV kana mirimo yingire ithairwere tamino nonto mtu atonyere kiri thina ya mbogita na mono yitwita addiction yani kwa nkombo. Kwa nkombo menya ikutwitaga neshunko addiction. Mtu agikinya kuita level neyu ya kwa nkombo ya mithega nareta mbajua inene mono kiri family. Mbajua ya kurigaria nonto mbere ma mikaria yawe ni garuka. Number 2 ndwaria ciawe ni garuka. Number 3 agatwika inya wengo ati ucierewa. Na ndi agatwika murigo kiri family yonthe. Omba kwambiria inya kwia. Omba kwambiria nandi inya kwa violent. Omba kwambiria inya kwa rude. Orwe inya kiuri muciari na mbere atashoka muciari akamushoka. Na mantu jawe jonde jakara ja kugaruka. Na unfortunately families nacio tabethero bathomete psychology kana bathomete mantu ja ndawa cia mbogita na uria cigarura mikaria ya muntu na ndi family ikethwa ciina thina kumenya tuthithia no atia. Unfortunately baba ingi babera tiga kunywa nchobi, tiga gutumira bangi, tiga gwita na uo gwita, tiga kunywa biu ukunywa na ndi level ne wethairwo akinyete ati ombo tiga. No agwatirwe njara agaitwa rinyene riu no ntorindi ari rinyene riritu sana. No joria mwaje wa mwiri kwe mbaju ere yendaga no mwanka ikwe sibitari. Kwe mbaju tunyunya piritoni nyomba na tukabua. Lakini kule mbaju ere irasima ikwe sibitari.
na ndeu nio nkwenda families cietu tumenya igita riria muntu uguo kwethirwo imwana kana imuciari nontu mbugita ti kuthuria riria ukona nakinyire levone ya kurega gucierewa levone ya kurega kubwa icima riria arabweja mbere levone ya kurega kuthomethira karathoma levone ya kurega kumenyera njeu uria aramimenyaira mbere levone ya ona mushara akanywa junthe jukathira urio levone ya ruko levone kuremwa ikuria bia kuria na ndigo kwira watethia muntu uguo ku mbere atonya kiri into serious depression na muthiene inao mantu ja suicide ja kuma inao mantu ja kuragana ja kuma nontu nandi kiongo kia muntu uu giti in charge ati kumba kwimanage na jau bomwira athithia ati thithia nontu namba jue mathuganio na mathuganio jo jakamata muntu tontu bo antu aburinga gituma family riu bonere mantu ijagarukire kiri mwendo wenu iteni bugacua utethio either bumwikie kiri daktari psychiatric doctor uria uri ndene ya nture iria buri apo advice uria bumba gutethia mwaje uu omba kwithirwa akaewa ndawa bue lakini magita ja maingi nendaga ndawa na nendaga kwarirua kenda nandi amenyeka imbie tumite atonya mwanka juu akinyite jwa mbogita so families yampomba kuga bukaringira muntu ugituma bugakara bukimutetaia nontu orinde bena masauti jara bakara bakigagwa na ibakara inya bongo ibakinyare bone bakaigwa ibaimenere ibaitejire ibaere guilty they embarrassed kinyandu kiao ne movere ni batigura nyuma njasiao iciaraganire thiri bokari na kaibanire ibatigirwe ngugi ibabuterwe skuru ni remere so orinde antu baba bena baggage bakamatite ndito mono yo turo bwao na ndi family ni kira mpombo buromba bukabaringire tuma bashwire ni utethio nontu utethio bubakwenda no gakarande ugagatiga kunywa nshobi enda nontu baba inge bauga mulimo jui wengo wishwirite ata mbere ti akithugana yakathuka aterigirite gukinya rock bottom na ndiga kwenda utethio na no mwanka atethwe so oni ya encourage families bona muntu wao behavior ne garukire ugetere tabururu athirekeria eta daktari wa biongo na tutigaye kuga daktari wa biongo ashwagwa ne antu bara banthu antu banthu muntu onde na batigo shwa daktari wa kiongo at one time or the other non tuinya tutonya into depression ukethira mantu jaku yatigwita bwega no bati ushwa daktari okiongo akwa advice so ankwenda twamba kuthiria methiire ya mantu abiongo wona muntu okwa ati behave bwega gashwe daktari obiongo rewe yakwina ugwe akwa advice kana gashwe counselor ure yakwina ugwe akwa advice endi ukaringira ethira imurito gituma ukaringira anybody gituma no tugituma kiko kithukitie antu baba inge ba hopeless wambirio mwira urindi muntu otheri na nako cigwi nyweno otheri so tuciumia kumucokaniria na kabua so families ni ore mpombo ciera buru bagatejera muntu inya bona jaetite wrong direction ibaciumia gucwa utethio kire antu baria bari turene na bakabonera utethio yes. Wow. Denda number 2 twithira tukiariria community kana kinya ntura cietu na ara antu bara kinya mtura umariab areta kethira the same community the same toraira denda wariria antu bau no ba picha ya antu bara bakwiyao ni antu tu ya bupongwa actually rehabilitation yeje tukuthithia thina iria nene tugu face kana challenge iria nene tugu face kirio inaria tukuririsia antu babeta nontu community ya rehab jayetu ajo center community yetu ithairwa ina wendo kinya wejo nywete bangi utikumenya inori tunakupenda kinya wina nchobi utiuciera tunakupenda kinya wejo karia teaje wejo kinya kiongo kithoki nontu ule Biblia yuga love conquers a multitude of wrongs
muntu akeja karia ate wa mwende inya gukirite kena ma na ndi najojo tutileboaga antu tutindiscriminateaga muntu tutitaga antu marietwa anga murevya anga muntu obangi anga muntu onthu rehab twithairwa iri safe space kiri muntu wonthe kinya muntu uria wina depression muntu uria ukwenda kuigua agacicokaniria kairi nontu mantu jaria jatigwita bwega rehab yithairwa iri a safe space ya kwa muntu ukanya na ndi athiria treatment ya ana mbere ema community ciatu ikethirwa they are not accepting batigwitikiria antu bare na batikumba ba encourage bomba kumenya antu baba i work in progress ibochiumia mono kenda bagaruka na bakinya njira njega na bena wendo buu na community ciatu ri batikuthithia gututetherio ba that support. Unfortunately baana nontu ibana na ibejaga kairi tubeta for kiri aftercare program beja batwira ome nao barigwa beso judged antu ibo ba judge mono they are not trusting them bari baona inya muntu akurukira aria gukari na gintu kona antu bakiumba umbia twinto to bekira mwamba gitatia tabio yani ete inya kuriongo kona antu abakuinga nyomba ciao nontu batio mutrust na kinya kanisa na inya ciongo udise kinya kanisa itiku accept nontu aje ujo tukarana bo ibo batumairia ibo ba you know they are ne Kristo jabara bangi ne antu jabara bangi na ndebo umara ome bakaibiba gwikirwa mianka na mianka iu igatuma bakacoka kuigwa barenge utikairi na most of the time igatuma bakanywa nchobi kairi thina ingi ni acore bara bakarana bo nturene nontu kinya babana beta bakejo bariungira na bariungira na into biria banyunya you know ko bariungira na into biria banyunya ko bakaribisho ikarone biria bakaraga babangi nabo batikunywa babangi babega nabo batiu bakaribisha ikarone biria babatiu bakaribisha na ndikenda bomba ko move forward gwatuika baria baguciete ibabega bono bayingite njira ciao ibayingite nyomba ciao ibayingite nkoro ciao na ndi batuika bari fall back kiri antu baria bakarabo mbere so ndenda kuromba community accept muntu wonde omba guchenjia nomba kwa muntu kairi na ingwete kikyo nto Jesu ugaga atejere ni onto babare atheru ejere ni onto bantu bau bo struggle na unio ministry ya Jesu bare ya Kristo ibaije akarana community na akithira ya thina ira cie community ne bajwe ira cie nao inya mirimo emetigirie ri anto bakirite muno tonto bwa mpenda kuromba anto batwike more accepting na batige gwita na baitha marietwa na batige gwita na baitha you know ko batreat differently no stigma then mental health ni ekwenyangia kethiro otikwerewa how to help oria lakini tugeria gu support na tuthirie ngutu nonto kiu kingi gitwenyangiritie ngugi yetu nonto baigwa anto bebaguta bona anto beborotera twara bakibonaniria betete barabara hiyo inawavunja moyo hiyo inawa discourage sana so gatuthirathire ngutu itwa Kristo na anto bonde ndene community cietu tumbe kwa more accepting nonto itwikirite mianke mingi sana na mianke unio inyangitie the other thing is ndenda ku encourage antu kwiritana kuthikaira kire muntu onde ore go struggle there is a story behind it kwena gintu giotuma muntu ujwa behave uwo kone behave funny twiritane kuthikira kurukia kwenda kujaji muntu muno na kiwi kingi kiurite ndene community cietu people are not ready to listen batekomea nikinonto ku behave uwo ku behave they don't even show care batio karenya jesi insia bakwenda otetheka na kwira te gokona jantu batikwenda inya muntu abua buga kurwote kwenda mwana wini abua nkurukie wawe so ndenda kuromba anto banyiye ndwali nyingi muno especially iri igutouch on the character na personality muntu bende gutethia na inya tongeria betu bathirikari nabo kio kio ki discourage na inya
no tukethira nchobi twirugurirwa cio nturene kethira ibangire nderua nturene na ndini ata mtu uju na go struggle no to addiction mtu ambiriri addiction is a lifetime you know recovery journey na ndi utibati gukarokigera mtu meyene kinyero mbara mwathani twira mwathani na tongeria magerione yani atweberie magerione nontu magerio jeba jari na mtu every time na inya nchobi renturene na bangi kwendwa na drugs each everywhere na thirikari nije no tiwe kuthithia about it kinyayo ni kwinyangia community mono the young generation so ndenda kuromba church community administration na bonde barabe kinya school communities children shire alert na ciombe kutetheria kenda tukanyia thina ije ya Bogita no tunego twika actually is a global burden teka unto ganture emwe it is a global burden na inkwenda ku attribute nyama nto amengejera ya ku happen in Arua a lot of it has to do with the drugs tanto no mabomba kumeria mushinga ore okona jukiumirua a lot of it has to do with the influence ya some substance so na tweto tutetete bwega everybody wena kiongo gikiega na kuona tutetete bwega so ankwenda kuga twinde tuciumie tuonethera twatetherio thina ici nyenye perfect na muthia ndenda twariria muntu wengo tukwariria o ikio tumiribwa ndawa cia Bogita na especially sana youths baba kurianiria tu na batwe antu babethi oni ure mpomba kuromba buru mtu mwithi nontu imbije wekinya gwitwa mtu mwithi no kurukirite njarene cia antu baba ingi muno no kurukirite njarene cia arimu no kurukite njara cia atumiria kanisene no kurukirite njarene cia aciari na baraba kureizite no kurukirite njarene nyingi iri kwirite this is right this is not right this is good this is not good antu babethi kintu kirampombo bwira na uma ni ati utumiribwa any substance gutiro buretaga faida ndene oturo bwa muntu and especially long use kutumira any substance igitarira ja gutiro buretaga umithio kiri maisha ja muntu na ingwitikia bure antu babethi bonete either bare bwathoma abo banywa nchobi skuru iciaremere bare bwathoma abo banywa bangi skuru iciaremere na inya bare tremete no gutega ukona ai au arite abati kwithro ari tonto bo muntu mwithi ukienda ku make decision ndenda otega bara bembereku bara betirire kajirene gatibui no batege narwi na bari ucoke otege bara baregere manto jau mai jonde ndenda otega antu bo bajaregere na batara njire njega naru batege one are bari uciuria atiri urenda gukaraja wini kana urenda ukaraja Catherine onywire bangi kana Catherine onywire nchobi kana Catherine wetirire kajira gatibui no ntuibu kuona inyabwe ucoke othikire nkoro eku wathikira nkoro eku ansereo igakwira kethira riri njire u ne obati kuthingata nonto ibutegete inyabwe ngwa na ibonete kuri my cousin oture mbira atiri thoma na experiences chabangi it is very difficult to experience everything there is in this life iritane kuthoma na bangi na ne antu babethi bare bukarana bokanisene antu babego kona baba tinyunya nchobi baba tinyunya bangi baibeta kanisene baibathikaira aciari baibeta ngugine antu baguka batega bwega na babaraithiria no na maisha jao jena mwanya na wonge na wothurire tumanto tu tungi bwitaga life you know kwe utweta wa life na kwa karaja uri okuthithia mantu jare ati ku enjoy life mbuga wini ndira kwira okairi bure twe I ashore bakwa ne atyo tumaira mbeca ciaku how do you enjoy life no ntugo we kanisa nere how do you enjoy life it means mtu ure enjoy life no ure witakirabu na no ure othithaia meia jare twita meia
because I'm tired wa kiuria kiu mwanga na arua turi, you know. Yeah. So kinyanto ba bethe bari kuba bangi bathuganagia ku enjoy life no mwanga witeira gutuko no mwanga umare na arume na ka mantu ja utejo life. Sure. Life in totality ikwithirwa wina mantu amanganiru na wina mwathani uturone bwaku akweja direction. Na mbugaga mwana mumiro mwega finally atwika mukristo mwega. Mwana witani mekari ngina nethe ati stragwaga inya no Kristo. Ende mwana otitani mekarie nethe na ngina kinyo Kristo ati bomba. Sure. So mekarie njega miega yuma nyomba na ingwetekia kinya yuthi bara baumara baka hopeless. Mantu jaje imbuga kari mo indecisions ira tuthithaia. Nonto waga ngugi for example. Wetonywa nchobi ire wona ngugi. Ino nto baba inge bauga they are hopeless. Ingugi bate nacio. Na ndio nywa nchobi ire gutethia kakethukia nkuruki. Wanywa bangi nonto ina stress. Igetethia kakethukia nkuruki. Nonto nimbije nama ndathomere giko na gwi proverb imwe ya giko yaugaga mwana urike atiaga wa kumuthambia. Mwana urikio mwana mwega atiaga kumuthambia. Ndenda kwira ana betu ati mwana mwega atiaga kumoja. Na ntura yenu ni jurio na ni juri mwana mwega na riaka opportunity gakaumira iyo wo mbere kwijira. Tonto boga cinangie nonto nwagire ngugi kana naruo tina mbeca kana kuri onto bote karibu ega narua romba mwathani yakwe kuumiria kuu na gwetera. Na ntuku imwe riwa rigake rikwerekerete and I believe kiongo gyaku giesoba no mwanka witethie kwi ngugi nyingi muno cia kurita lakini na ndire withukirie na interview ukatetheka atia. Yeah. You see? Wow. Denda kona mathai yetu yakaya kuthira denda muciari urarinja kana nyantura ira ina muntu bakwenda kwithira bagitetheria na bakuria burapombikia kwithira bakiurio tethio maybe bariab maybe bakuria muntu kwaranitia nwe na te bombikia kwithira bayo kinyela na nethire ni through contact na utunya location chia Kaga Methodist. Yeah. Ibwega sana muthikiri wetu aweru ndenda muno kwigua antu bakimburia ne atabomba otethia muntu nonto une umpenda na boibu bompa exciter. Oni thaici ndeaja ndi director wa Methodist Treatment and Rehabilitation Center. Namba ciakwa cia thimu is 0722 295 710 0722 295 710. So nio tukaraga na itugwiritio muno iyo wawini nio tubakwithore advocate wetu munene muno wa mental health. Tianto baba ingi bathuganagia mantu ya mental health. Mwathani akutharimia amwe na crew yaku ibwega ingugi njega na Weru TV itugwira wibagwe na itucokia nkatho muno ni onto bwenu. Mwathani abutharime sana. Amen. Mutegeri onwe Catherine uroika kwa ngedo nyingi antu bakiwa bakiana story chio Catherine Catherine na ntetheria noewo nankadosha mwenye muno kiwe mutegeri Weru TV na ntubakona kanya gakwatana abadu kimubango yo Nkombosha Mithega ndina makwina manto worenja womba kwithira kithoma yara ubatere kwithira waya thiatira utoroboku no bwethe bokiagira kana kinya family no bwethe bokionokia muntu wari njenu na nyantura chietu no twithe tukinija kana nya kuthiria makarika yegyo tumire bwandao ichambogita ithira wino tukobofweya.